kabiri y'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2025. Abakandida 12 barimo na Paul Biya w'imyaka 92 y'amavuko nibo bahataniye kuyobora iki igihugu kiri muri Afrika yo hagati. Ibyavuye mu ibarura ry'amajwi byagaragaje ko Paul Biya ari we watsinze amatora n'amajwi 53%. Issa Chiroma Bakari usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho yabaye wa kabiri n'amajwi 35.19%. Uyu yari yavuze mbere ko bizatangazwa bitavuga ko ari we watsinze amatora bizaba ari ubujura. Abarwana shyaka be bari bamaze igihe bigaragambya bavuga ko ibyavuye mu matora byatinze gutangazwa ko kandi nta kindi kigamijwe uretse kwiba amajwi. Iyi myigaragambyo yakomeje gukara ku buryo yaguyemo abantu 4 ku cyumweru. Ni insinzi isa niyejegeje igihugu. Nyuma yo kwegukana iyi nsinzi ya manda ya 8 nk'umukuru w'igihugu cya Cameroon mu matora nayo yateje impaka, uyu muperezida ushaje kurusha abandi bose ku isi ubu arimo aramaganwa mu mihanda ya Cameroon, yamaganwe n'abaturage yifuza kongera kuyobora. Nabasha gusimbuka izi mvururu zibasiye igihugu cye, Paul Biya azayobora Cameroon kugera arengeje imyaka 100 y'amavuko. Hagati mu bihuha by'uko we n'umwe mu bari bahanganye baryanaga insataburenge ndetse n'ibihuha by'uko uyu Issa Chiroma Bakari yabarewe watsinze amatora, umubare munini w'abanyakamerune ntabwo bizera ko bwana Biya yatsinze aya matora. Nubwo abantu bari babujijwe kwigaragambya no guhurira ahantu hamwe, ariko ibyavuye mu matora bikimara gutangazwa, imyigaragambyo yahise itangira hirya no hino muri iki gihugu gituwe na miliyoni 30 z'abantu. Byabaye nko gukomeza kw'imvururu zari zaratangiye ku cyumweru ubwo hari hagitegerejwe ibyavuye mu matora, aho mu mujyi wa Douala hapfuye abantu 4 baguye muri izo mvururu. Kuri uyu wa mbere iyi myigaragambyo yageze mu mijyi itandukanye, aho abigaragambya bigabije inyubako zitandukanye. Urugo rwa Issa Chiroma ruri mu majyaruguru y'igihugu mu mujyi wa Garoua ubu rurinzwe cyane n'abamushyigikiye babarirwa mu magana. Bose baravuga ko aya matora yaranzwe n'uburiganya, bagasaba ko Paul Biya yareka ibyo kujya ku butegetsi. Paul Biya w'imyaka 92 y'amavuko niwe mukuru w'igihugu ukuze kurusha abandi ku isi. Ayobora Cameroon kuva mu 1982. Abatavuga rumwe nawe bamushinja ko iyi myaka ye y'izabukuru itatuma agira ubushobozi bwo kuyobora igihugu. Bavuga ko afite intege nke cyane kandi ko arwaye. Abarenga 60% by'abatuye igihugu cya Cameroon nta wundi bazi nka perezida wabo kubera ko bavutse basangaho Paul Biya. Biya umaze imyaka isaga 40 ku butegetsi azwi nka perezida uhora mu ndege, ndetse abaturage be bajya batebya bakavuga ko iminsi amara mu biruhuko hanze y'igihugu ishobora kuba iruta kure iyo amaze ayobora Cameroon. Intege nke za perezida Biya ntabwo zigaragarira gusa mu myaka, no mwijwi iyo avuga kumwumva bisaba kwitwararika cyane, kabone nubwo haba hari indangurura amajwi. Uyu mukambwe aherutse kwandika ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter ati: "Ndi umukandida mu matora ya perezida wa Repubulika. Mwizere ko umuhate mfite wo kubabera umuyobozi uhamye uhura neza n'ubukana bw'ibibazo duhura nabyo muri iki gihe." Biya yagiye ku butegetsi bw'icyo gihugu kuva mu 1982 ubwo yasimbuye Amadou Ahidjo yeguraga kuri uwo mwanya mu buryo bw'igitaraganya. Numwe mu bantu bavutse ubwo Afrika yari ikiri mu bukoroni, ndetse amateka agaragaza ko akiri muto yifuzaga kuzaba umwe mu bihaye Imana. Ubwo yararangije amashuri abanza, ayisumbuye yayakomereje mu seminari, kaminuza ayiga muri Lycée Général Leclerc mu Bufaransa. Muri kaminuza yize ibijyanye n'imitekerereze ihanitse philosophy hari mu 1956. Imyaka yamaze mu Bufaransa ari umunyeshuri yamufashije kumva neza imitekerereze n'imikorere y'abanyaburayi, ari naho yakuye akayihayiho ko kwinjira muri politike. Yakomeje kwiga mu Bufaransa, ari nako yitegereza uburyo politike y'abanyaburayi yakoraga. Nyuma yaje kwiga amategeko cyane cyane ajyanye n'imibereho y'abaturage, ndetse yagiye habwa impamya bumenyi zitandukanye zifite aho zihuriye nayo. Ubwo bunararibonye n'amashuri biri mu byamufashije cyane kubona akazi no kuzamuka byihuse mu nzego za leta, kubera ko niba cyane icyo gihe babaga bafite ubwo bunararibonye mu banganaga. Ubwo yaragarutse muri Cameroon mu mwaka wa 1962, Paul Biya yagizwe ushinzwe ubutumwa mu biro bya perezida. N'umwanya yamazeho imyaka 2, aza gukomeza agirwa umuyobozi mukuru ushinzwe uburezi. Hashize iminsi mike yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi, ahava aba umunyamabanga mukuru w'ibiro bya perezida kugera mu 1968 ubwo yagirwaga umuyobozi ushinzwe abakozi ba leta muri guverinoma. Mu 1975 Paul Biya yagizwe minisitiri w'intebe wa Cameroon. Icyo gihe cyose perezida yarakiri Ahidjo. Nyuma y'imyaka 4, no kuvuga mu kwezi kwa 7 mu 1979, itegeko nshinga ryaravuguruwe, hemezwa ko mu gihe perezida yabagize ikibazo, minisitiri w'intebe ari ushobora kumusimbura.
mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda na mirongo inani na kabiri perezida Amadou Ahidjo yeguye ku buyobozi kubera uburwayi. Yeguye mu buryo butunguranye bituma Paul Biya amusimbura by'agateganyo nk'uko itegeko nshinga ryabiteganyaga. Icyakora nubwo Ahidjo yeguye icyo gihe, akimara kujya ku butegetsi kandi mu gihumbi na magana cyenda na mirongo inani na kane abasirikare bagerageje kumuhirika ariko bifata ubusa. Byatumye arushaho gukanyaga urubuga rwa politike kugera mu gihumbi na magana cyenda na mirongo cyenda ubwo abakuru b'ibihugu byinshi bya Afurika bahatirwaga kwemera amashyaka menshi. Amatora ya mbere arimo amashyaka menshi yabaye mu gihumbi na magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri, nayo Biya arayatsinda kimwe n'andi yabaye mu gihumbi na magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi ndetse no mu bihumbi bibiri na kane. Kuri iyi nshuro mu gihumbi na magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi manda ya perezida yavuye ku myaka 5 igirwa imyaka 7. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 habaye amatora ya kamarampaka muri Cameroon, maze manda za perezida zikurwaho, biha amahirwe Biya yo kwiyamamaza inshuro zose ashaka. Ubwo yajyaga ku butegetsi bwa mbere, imwe mu mbogamizi yari afite n'ubukungu bw'igihugu bwari bwifashe nabi, ahanini biturutse ku byo Cameroon yoherezaga hanze byari byaragabanyirijwe ibiciro ku isoko mpuzamahanga. Mu myaka yose amaze ari perezida, bimwe mu bibazo bikomeye igihugu cyanyuzemo harimo amakimbirane na Nigeria yatutumbya mu myaka y'igihumbi na magana cyenda na mirongo cyenda, ndetse no mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2000 amakimbirane yaturutse ku gace ka Bakassi gakungahaye cyane kuri petrol ibihugu byombi byarwanyiraga. Mu 2013 kandi ubutegetsi bwa Biya bwashegeshwe n'ibitero by'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram ukomoka muri Nigeria. Biya yagerageje guhura n'abandi bayobozi bo mu karere ngo bashaka umuti, hanafatwa ingamba nubwo zitabashije guhashya burundu uwo mutwe. Mu bindi bibazo uyu mukambwe yahuye nabyo kandi harimo gushaka kwiyomora kw'igice cya Cameroon gikoresha ururimi rw'icyongereza mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Aba bavuga ko bibona nk'abasigajwe inyuma n'ubutegetsi, bagashinja Biya guteza imbere ibice bikoresha igifaransa. Inzego z'umutekano za Cameroon nta na rimwe zigeze zemerera abavuga icyongereza gukora imyigaragambyo kubera ko bamwe bagiye batatanywa, abandi bakaraswa bashinjwa kwigomeka ku buyobozi. Aba barashaka ko Cameroon icikamo ibice, hakabaho ikindi gihugu cyihariye cyiswe Ambazoni. Mu mwaka wa 2019 Biya yabonye ko bikomeye, maze yemera ibiganiro hirya no hino mu gihugu, ibiganiro bigamije gukemura iki kibazo. Byatumye ibice bikoresha icyongereza bihabwa igisa n'ubwigenge mu bintu bimwe na bimwe, nubwo bamwe mu batuye uduce dukoresha icyongereza bashinje leta ya Biya gufata imyanzuro batemeranywaho. Biya kandi mu miyoborere ye ashinjwa kuba ataba mu gihugu kenshi. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize Biya yagarutse muri Cameroon nyuma y'iminsi 42 yari amaze hanze y'igihugu. Ibintu byatumye hibazwa cyane ku buzima bwe. Nubwo guverinoma yahakanye ko afite ikibazo cy'uburwayi, yanaciye burundu ikiganiro icyo ari cyo cyose kijyanye n'ubuzima bwe. Leta ivuga ko ibingi bari ibibazo bijyanye n'umutekano w'igihugu. Mu mwaka wa 2008 Biya yahinduye itegeko nshinga arikuramo ingingo yagenaga umubare ntarengwa wa manda perezida yemerewe, bimuha inzira yo kwiyamamaza inshuro zose ashaka. Mu matora yo mu 2018 yegukanye intsinzi ku majwi 71.28%. Nubwo batavuga rumwe na leta bavuze ko habayemo uburiganya bukabije mu migendekere y'aya matora. Cameroon ituwe n'abaturage basaga miliyoni 29 bari mu mako asaga 200 atandukanye. Nicyo gihugu gifite abaturage benshi batuye mu mijyi muri Afurika y'uburengerazuba. Umurwa mukuru ni Yaounde, mu gihe ifaranga rikoreshwa ari CFA, rimwe rikaba rivunjwa amanyarwanda 2.5. Kimwe mu byinjiza Cameroon amadovize menshi harimo ibikomoka kuri petrol, ari nabyo byinjiza menshi kurusha ibindi. Hari kandi igihingwa cya kakao gikorwamo za shokora, imbaho ndetse n'urwego rwa service ruri mu zinjiza menshi. Sinzi niba waruzi iyi nkuru, ariko mudasobwa ya mbere yabayeho yitwaga Electronic Numerical Integrator in Computer, yakozwe mu 1942. Yapimaga toni 27 z'uburemere, ikajya ahantu hapima metero kare 167. Yanganaga n'inzu. Muri iki gihe nta watekerezaga ko uyu munsi mudasobwa izabikwirwa mu mufuko w'umwambaro, kandi birebana nayo byose abahanga bo muri WGP Group Technology bakabikora mu kanya gato cyane. WGP Group Technology ni ikigo gifite aba engineer bazobereye cyane mu birebana na computer byose, haba mu kuzikanika, kubaka imbuga za internet cyangwa website development na mobile application development, gushyira ikoranabuhanga mu bintu bitandukanye nk'ibikoresho byo mu nzu, ibizwi nka IoT systems and AI driven solution. Ibi ni ugukora ku buryo bimwe mu bikoresho nk'ibyo mu rugo, ibyo mu kazi nko mu buhinzi,
mu bwikorezi n'ahandi bikora nk'ibiza ubwenge. Ni nko gukora ku buryo inzugi zikingura, amatara akaba yakwiyatsa, bimwe mu bikoresho bikikoresha. Muri WGP Group Technology kandi dukora ibyitwa 3D printing, imitako, ibikoresho byo mu biro, bimwe mu bikoresho byo mu rugo n'ibindi byinshi watekerezaga ko bikorerwa kure. Muri WGP Group Technology babikorera design bakanabiprintinga kubera ko bafite imashini ikora 3D printing. Tugira kandi cloud hosting kubifuza services zo kubika data zo ku mbuga za internet. Dufite server nini kandi zigezweho. Muri WGP Group Technology kandi tunatanga imenyereza mwuga ku banyeshuri baba biga mu mashuri yisumbuye, kaminuza ndetse na professional internship. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 95 57 15 16. Wanasura urubuga rwacu rwa internet wa#WGPGroupTechnology.com. Ushobora no gusura imbuga nkoranyambaga zacu Facebook na Instagram, hose ni WGP Group Technology. Ntabwo ubuzima bwacu bwigeze bworoha nk'uyu munsi igihe WGP Group Technology yari itaraza.